Sachisin kaman na cat kelamat ya jing lerai hadin kan namnya kaj persya ya ke Bondi FC ke tim kubat agardan batrai do hakame ya kaj point. Walada kaman United ke tep gol dak hadin ke batra leng bau Paul Pogba ke bala pelbu da uluk sha. Henry habawan peteng hakala ke bat ke Bondi FC kelala penpai yang ke gol leng ba Uje Rodriguez hakamnet ke besar penyau. Haba Pais ke Man United hapo ke jingalam orang next sajisin le pensyong ben ya Cristiano Ronaldo da ke ba ailat ban mi haknit ke ban ripopra ban wanra ke jinggala Henry ke ni ke klem saiso mat ban ye ke nam ni kai hakatim ke betrot por kuman sepun kan mau ke Man United de ke bala syap rem na ke fakop hakatim ke badang rit ke bayakun dak hakaskente ya jungka Premier League Kadba ke Man United ke lahir sekerdan kebesan na kerdan kebesau hadin ba ke West Ham ke job ya ke Watford dai bay la not goal ban kiu sekerdan kebesau Haba Pais ke wepat ke jinglekai ke jingjop ke Newcastle ya ke Everton dan lai lewai goal ke lalai nau lain sau da ke kiu ha kerdan kebesau na try to pemete kan point Kublai pi baro ki perlok perjor ki bajusan tenal ban sengat ki kubos sport hagan ke channel Haba Pai pat ke jinglekai hakendian Super League ke itike mahan bekan kala job ya ke Hyderabad da gol. Lemba kini ke arkol kala biang ke itike mahan bekan ban kiu sekarang besau hakame ya kain point da arko lai point ke khat lai li ke jinglekai badam. Kadba ke Hyderabad kadang bat ya kedan ke benekong da art riu point ke khat sandeli ke jinglekai badam. Kamut ke itike mahan bekan kadang dan saat li ke jinglekai hangti. Dengan ke jingjop ke itike mahan bekan ke kemilenti ban ya rung sya ke semifinal. Kejinglekai na kabenta ke Hyderabad kidang sa sandeli kat baya ke itki kidang sa sanyau tele. Kejinglekai ha ke Indian Super League shibin men met ke Chenik FC kan ikut besya ya ke FC Goa ha ke port nyau steng ya ke kejinglekai pila unpek in bau Disney Hotstar Passport Network bat Zio TV. Kat ba ke Chelsea kan yakun ya ke Al Hilal shibit ha ke port shipeu beje ha ke semifinal dalam ke Club World Cup. Tapi waktu tang kini kendo pat ha ke baik video kublai shibona.